بله برزان او بیت کوینه که لمحدوده 24 و 25 هزار دلار گمه کرد. هر وکو که پیشتر من پیش بینی اوام کرده بو که میم کوینه کان به تایبتی بیبی دوج و شیبا لگل نظم بونوی نرخ دراوی الکترونی بیت کوین اوانیش به شیوه کی برچاو دیسانو برو نظم بونو دین. هر وکو لیرانه که بیبی دوج کوینی بینن که ایمه چند روز پیش استا محدوده 8043 بو 45 مام بینی. بالام هر وکو پیش بینی کانی خوم که به ایوام را گیان که دیتا محدوده 8025 بگره خوارواتر که استا ایمه بیت کوینی 8 ببورن بیبی دوجی 8020 42 بینین و شیبا شربم شویه برزانم که استا 401006 واتا نزیکه 5 برزانم هر کسی دیتا بازار کریپتوکارنسی یکم جار همو جاره من لهمو ویدیو کانریم ابی ریسکی دراوی الکترونی قبول بکد هیا زور جا به نرخی کی باشه کرد و به نرخی کی گران فروشی تا قازانجی کی باشه که و هشه لنرخی کی گران فروشی و کارت کیش کدا بازه براستی ضرری کی اکه بالا من همو جاره پیتانریم که دراوکانی و کوشیبا و بیبی دوج صبر و تحمل یا بو اوی لچن سالی تر و قازانجی کی باش لری او دو میم کوینو بکن و بابت کی تریگرین که بو که همو جاریم پیتان علیم اگر استا بونمونه تارگتی کرینی بیبی دوشتان ادمه که همو کرین و فروشتنک لسر خوتانه برزانم و تمن هیچ سیگنال کرین بیوان نادم اول لسر خوتان دمینه بلام استا باش دا بازی و بی دوش کوین ایوه دتانم به مدیریتی سرمایه که همو جانم پیتان علم کم کم بکرن کاتی که بونمونه 8020 کری اگر سبت دا بازی دتوانی دیسانه و پاره که تقسیمت کردو دیسانه و بیبی دوجی زیادتر بکری و اگر چو سریش تو کمیکت کری و قازانجی که لیاکی و تا باشک تبی بو هول با تایبتی بیبی دوج و باشکش تبی بو تری که اما باشرین ریگایه بو اوی تو سرکوتو تانه تر بی لباری کریپتو کارنسی. بله برزانم لیره چنلی خودتان چنلی به دستینانی پارل انترنت که من نیاتمو این همو روزانی شمه دوشمه چهارشمه و هینی ویدیوکانی سبارت به کریپتوکارنسی یا خود همان دراوی الکترونی لناو ام چنل آپلود یا خود پخش شکم بو اوی زاناری ولی بار کریپتوکارنسی بممستر و هر با ایوه بتان لری ام چنل و ببرم بر دراوی الکترونی و هر با دولار امریکی به دست بهنن بو اوی هیچ شکل ویدیوکانی دهاتو دست ندن و اگر حسنا لم جوره ویدیوانه دتون چنل که سابسکرایب بکن زنگولای تنش چالاک بکن بو هر کاتی کم ویدیو یک آپلود کم یا خود پخش کم یوتیوب لری نوتیفیکیشن و آگادار تام بکاتو و یکم کسبن که به ویدیو کام ببینن. بله عزیزان هر وکو بینین که امرو بیت کوین به 19 بو 20000 دلار لو محدوده گمه یکه که ایمال چندین ویدیوات باسی برزبونەوە و دابەزینی نرخی بیت کوینمان کردووە کە چەند تەسیل لە میم کوینەکانی تر کە بە پۆتانسیێلن ئەکەن و هەروەکو لەم ڤیدیۆدا کە پێتان ئەڵێم کە ئێستا بیبی دۆچ کوین مەحدودەیەکی باشە کە 802051 بەڵام تارگێتی کڕین نییەمە هاوڕێیان ئەگەرش بکڕن بە مدیریەتی سەرمایە کە دووبارە سێبارەیەکەمەوە ئێوە دەتوانن کەمێک بیکڕن بۆ ئەوەی لە ڕۆژانی داهاتوودا خێرێکی باش لە بیبی دۆچ کوین بکەن و هەروەکوشی باشە بینن کە مەحدودەیەکی باشە کە 40 و کەمێکیش خۆتان بگرن بەڕێزانم لەوانەیە بە بوچوونی من کە بیبی دۆج و بە تایبەتیشی با بیبی دۆچ هەتاکو مەحدودەی 80 بگرە 16 بوو 17 بیتن هەتاکو 15 هەتاکو محدودەی 15 ژ بیتن ئەوە ئیتر لەسەر خۆتان ئەمنێ کە ئایا بڕیا لەسەر کڕینی شیبا و بیبی دۆج بدەن یا خۆتنە و شیباش من بۆ یەچم کە هەتاکو محدودەی 5 9 هەتاکو 8 بێتەوە خوارەوە چونکە بەڕاستی لەو ڕۆژانە ئێمە شاهدی دابەزینێکی بەرچاوی نرخی دراوی ئەلکترۆنی بیت کوین بووین کاروەکو لە هەموو ڤیدیۆکانیش پێتان ئەڵێم کە 190 بازار بیت کوین تحصیل همو بازار کریپتوه که بوی استا لگل نظم بونوی نرخی دراوی الکترونی بیت کوین اما شاهدی ام دو میم کوینه با پتانسیلش بوین که چون لگل بیت کوین نرخیان برو نظم بونوه هاتن ولی استا دا مارکت کپی بیبی دوش 235 میلیون دلاره و ولوم 24 کاجمری که 32 لساتا برو برز بونوه چوه که 11 میلیون دلاره و هر واشی باش از زن هر بم شویه 5 میلیارد دلاره و مارکت کپی روزانه ولوم 24 کاجمری 520 میلیون دلاره. بله برزانم ایتر اما تارگتی کرین به یا خود کرین نبه هر ضرر و قازانجیک هر ریسکیک لاستوی خوتانه
ئەوەی کە دێتەنەوە بازاری کریپتۆکارنسی بەڕاستی تەبی هەموو ڕسکی قبول بکات ئەوەی کە بە منەکرێت وێبسایت و دراوی باش بووێەوە لەناو چەنێلە دانم ئەوەی تر بەعقل و منطقی خۆتان کار بکەن واتە ئەوەی کەم پێم بکرێ شتی باش بووێەوە بڵاوەکەمەوە ئەگەر شتێکیش وەکو پێشبینی ئێمە دەرنەچۆوە ئیتر لە دەستی خۆم نییە چونکەمە بازار ئینتەرنێتە کەس نازانی کە سبەی چی لێدێت و بازاری بە تایبەتی دراوەکان چیان بەسەر دێت ئیتر نامەوێت لە کاتیوە بگرم سوپاسی وەکەم کە تاکو ئێستا بینەری ئەم ڤیدیۆیی بوون هەمووتان بەخۆی گەورە سپێرم خوا یار و پەنای ئێوە بێت خواتان لەگەڵ